Hau naitung jong kesnam arah jarkat kandai. Kakenun PCN kalakio shikashnong maurang keneng hagadong main road. Banyak kendo kerpang yu hybrid everbloom nongrum shipo senam kerta. Ukon baar nakilangut kikon jeng ikong Bandri Kerlin nongrum bad uba shans kem kongbo. Ka iga bala penlong ya kakenhon jengi banlet rung hakan iga yeng. Kadai naga mensiam basenrang jong hybrid everbloom nongrum. Kumbelong lem kiwe ki para kena. Hagan kerta barang dai ban plet jingmot haka jing pule bat ka jing kai. Hybrid everbloom nongrum ru udang pule haka class 6 ha maurung keneng higher secondary school. Kumni kisni kiya ya kejinglong kena hakaba onda ulawan school janmiat. Hadin bula pendap ki kam ki jam bat ban krekot kreksla. Uju yalap miat ru bat ki para kena ban maste bat le jelak kai shani shatai hakeleng ki benta jong kesnong. Dai hang ne ken baka khana jong hybrid everbloom nongrum kasdang. Namar haki artli ki jingja ki balada umdei de kejing shlor bat kemensim pasien rang jong nu kena. Kalawan ra kejing mensau bat kejing ja pesngosi ya ki arngot ki wei pat ki kena ki bedang kamret karta bani u. Hakawai ke benta jo kene kesnong. Kadan ke jaka jo ketenat Meghalaya Energy Corporation Limited kabadang pentre ya ke substation. Naga benta ban kam penjana syuk-syuk ya ke jing syakri jong ka shki pat ba jong than maurung keneng haga ba pen biang ya ke boarding elektrik. Shi benta naga jing pentre ya ke nega project. Haga nega jaka la tiru ya bon teli ki thleu ki ba he ke jing yar bat ki bejil liu. Wallahi ya ke nega jaka la ker kenro na borok saudong. Henrai hadu unai tung menta ke snem om shimdan ka phalor ban khang ya ke jingrung jingmi shi ke nega jaka. Haga bagi beliau kamtam ki kena ki yot lat luat bandrung syakani ke jaka. Dai nak jinglat lat babon sin ki kena ki jurung let yelak kai ru haga ke jaka bat haga we gesngi. Kata haga katnyo terek unai tung menta ke senam arajar kat kendai. Bakat bagi kena snong kidang yelak kai hang ni. We kena yu belatip kerteng ke Devon Sotun kendai senam kerta ulahap haga we ni kini ki thlio ke bejileu. Henry dak jing shlor hybrid everbloom nongrum ula kenti akan ikat leo bat pelat yang kena naga jing mensau. Sagawai ke jingja ke bakum kani ke johi. Kelaja biang tang hadin shteo thik. Kata sahaka arpulai terik unai tunghi. Haka bahasa wei kena yu belatip kerteng kum uwan pensyai karbani prasnam kerta. Kat bau dang elek kai hakane ke johi ke jaka ulahap haka wei nik dikit thleu. Bat hang nia jarang khadru badan hybrid everbloom nongrum. Bayau nu kena ru ulala ban pelat em na ke jing mensau. Ngi wan kai na dong pun hir teng i ba don nong chingi keng tu ngili pekai ngilek ne pekai te uta we pat u jom teng ngalek yarap keng u pat ngalut ka seti
na lekin bencom penyerap iu na pak tak menyerap sekeriang iu. Halor kini kakam slur jong hybrid everbloom nongrum. Kakubor kelas sapriang syakeleng. Kata syaduk kibor peniat jong ke skol bok pulia. Syiki skor jong ke officer ka maurung keneng CNRD block bat kibor peniat distrik. Kabalapoi ru syaduk kitendong skor Hadeli. Daina kani bahagani ke senam ka Indian Council for Child Welfare kala itu hybrid everbloom nongrum ban ai ko kusnam National Bravery Awards arajar kat kendai. Rengkat bat arpu ngot ki weipat ki hybrid na kelengkari. Bat ya kene ko kusnam la ai ha kejingalang kabelalong ha ka arp santrik menta ubnai kala lengkot arajar arpau ha ka habitation center ha Delhi. Ya kene ko kusnam syakni ki arpu arngot ki khana bakentop ya shipngot ki khana kan thai la sam do Lieutenant General Ramesh War Roy ubala shong that na katanat Assam Rifles. Yau hybrid everbloom nongrom la senran lang na ka kemie rengkat bat urang ba snong उबा पीटर जे लवाई एक विद्युत सब स्टेशन के निर्माण कार्य स्थल पर खेल रहा था। वह जगह पिछले 6 महीनों से बिना किसी आड़ के खाली पड़ी थी। अचानक डेविड 3 मीटर गहरे गड्ढे में गिर गया जिसमें बारिश की वजह से पानी भरा हुआ था। उसके दोस्तों ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। एवरब्लूम घटना स्थल पर पहुंचा और बच्चे की जान बचाने के लिए गड्ढे में कूद गया एवं उसके बाल पकड़कर उसे डूबने से बचा लिया। 23 जुलाई 2019 को एक बार फिर उसी जगह पर एक और 8 वर्षीय बालक अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते हुए अचानक से उसी गड्ढे में गिर गया। एवरब्लूम जो वहीं था गड्ढे में कूद गया और उसे बाहर निकालकर अपने दोस्तों की जान बचाई। इन 2 घटनाओं के बाद अपने गांव के बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गांव के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस थाने में प्राथमिक सूचना दर्ज कराई। वीर एवरब्लूम ने नौग्राम ने अपने साहस से 2 जीवन बचाई। एवरब्लूम के नौग्राम। Ningkong ning syab ngakwa ban ai kublai yu beladan kat bat ngi nadu bat kun jangan nadu basdang bat hadu bandakut kanika kakam te bat kabaar ya pisia ki media ya batisi nang ta bat PCN ki bal kloi ban wan wat jingtep ya kanika kam bakrau kun janga ba uyo bakastit bat ka ICCW Indian Council for Child Welfare po Delhi kila kloi ban itu yu kun jonga ba kila kloi ban ayaka National Bravery Award yu kun jonga bat ngadap da kajing sungu komen bat kebakrau kebangam ngamla ban batai bat ngai kublai i sordaru i bladan rengkat bat ngi i blak kloi ban sim kya ya kane kam nang ta bat ya IDC i kong M Warjri nang ta BDO Roni Waklang nang ta ya iba pen Mukhem nang ta ya ki Meghalaya State for Child Welfare but ya Women's Commission ki blakloi ban yarap yang i ban pen ilanti khamtam ya IDC lay ba ila recommend yang ibang ila ban poi syadu syadalhi bu kun jonga ula ban sya jiet ya kanika National Bravery Award kolong shisha ka ai ka ba snau kemen bat snau klau om tang yang ahi henrai ya kejelahi jongi bro kawai te kendiat habide begini ke benta ka ai ka ba nakaliang jonga abang asyam nadu ko basdang hadu ko bakut hamtam habade begini gejinglai sport Delhi rengkat baru Everbloom te kai ka message ka bang ko aban ong hakane ka por bamta kalong ba ai ba kamchim ladan shisha kata ka chishim khya na kaliang ka sukar jala daki khna na po Mizoram ibadan kum kani ka ju ka award ka bakiyo ningkong du ka don swai ka state award ka sarkar ka itu ban kup borom ki
nang ta kisapoi pat stage Port Delhi ni pet na po Assam ko sarkar ka Shimkhya ni pet ki state ki badan ki benta jokari India nak tu state ki Shimkhya ai ke bajia po Meghalaya kalong ba wat pedang kini ke jingjia baro kalau umde ki Shimkhya ni kaleng yeng bat ki borsong bor thau khamtam na kalian speak press ki media nga try kini ka wat sim dan manu bi thu ni kham ti kawai ke benta ka bangkwa kalong ba na kalian ka sarkar jela leng ba ka department joka social welfare kamut kadai bersimkhia badan kini jingjia ni shikmat namar kadai kampung seluruh namar umdan ki we pergi kam ke bakrau ya se pok ke jela light nak kena kam boleh ngalak ban ong kamta namar ba banyarap ban pelaj imi ki we pat kamut is equivalent to god yang kat boleh ban ajing impat ni no ban pelaj imi no yang tak tahu ong ba kai ke bajiah pok jela Meghalaya susi ban ong ba wat ngi kueh pok Meghalaya house wat juga sa ro umdan hari ki kila ban ai juga sa kat kini lagi belong state award kajinglet Delhi kalong pemban ko pengilik kit ka award om pengilik ban yo pediang kita kawat tekni ba jingjia ka susi ka bajiah pok ka jela Meghalaya tingi kwa banish khmat habadan pun jingjia ka de kamram jong ka state department jong ka sarkar jela ling ba ka welfare department ba ka de makahi ba ka de banwan lum ki information hadin bla mi ki khubor badang ni jingjia om ba up ba hadu ba kita ki kimi ki pa ne ki bayang sam gin pembiang kita dokumen ni ki jinong kambo fair ipai ko mapal cipa pok jela Assam ka ba kitu ki bayo pediang ka award Sri Kamal Krishna Das badang khatway khat asnam kerta buyok pediang kini award ya sen nakalian juga sarkar Assam nadu ka by flight ke penbiang hadu ban late ban wan ke penbiang dong sedang hari hani hangi pat kamdan kum kata hakaba se babun ki upload hini ki yang sem tekan dia ayu gitu ki long yeng ki bomdan menu pala menyerap bomdan menu bitho la thon ti kamut cukut tang pok snong ti kalong ka bususi wakat kini ki kam ka ba ki knarit ila ta ka jinghok la jingkhoj se bomdan menu bitho te nakaliang ki jingi ko snong ka thau nang kong pau jing songu leng ba se jungpi ki ba si bat PSN kebadi rat ba ekni kam ka ba pelong yo ibar belum se bon puah duk ni ka thong bat kalor ka message ki kena hapok kani ka jela chingi bat sabar ko jela ru ba ken mi khmat ban train nak mta ki mang salang hagam ta bo fer banyarap lem ni ki prakhna ni ki we pat ber kam chingrap ha ching